kubantu ngambona kuyafana kunaloko kuyanda ngangithi nkululeko isiqedwe uhlupheka kubantu ngambona kuyafana kunaloko kuyanda. Ngiyanibingelela nonke babukele emakhaya. Obingelelayo uBobo MFANAWEPIKI. Bafowethu ngithathele ithuba ngathi angenze ingoma ye-load shedding ngenxa yesimo esisixakile sonke lapha eMzantsi Afrika. Sithi maye load shedding, sithi stop load shedding, sithi maye load shedding, sithi stop load shedding. Masingaqali kuwesikhale bani uhulumeni wethu, masingaqali kuwesikhale bani, masingapiki kuwesifike bani uhulumeni wethu. Nami ngiyiciko eliphila la eMzantsi njengoba kwenzeke izimo enjengalezi lokushayidini ixake wonke umuntu ama-network ayahamba ingozi emgwaqeni. Ngase ngikhetha ukuthi cha nginenzele ingoma ngalanda umfowethu leko lasezimo kwamthwakazi uDJ Mapresa ngathi mfowethu asisebenzisane sizama ukunqanda lesimo ngoba siyasibona ukuthi siyasabalala umhlaba wonke jikelele. Nathi asifunike kulelizwe esiphila kulo ugcine sekufana naseNigeria. eNigeria i-load shedding kunokuthatha bo 6 months, koZimbabwe kunokuthatha mhlambe ko 2 months kanjalo. Uyabona nalapha eMzantsi siyabona kuyanda kuyaqhubeka. Siyafisa ukuthi uhulumeni wethu asukume noma kuthiwa kunjani asukume egcina esinqanda lesimo. Singaba abantu abagcina sasa bephila njengakwezinye indawo. Singamaciko nami ngiyiciko ngingedwa nje ngithe angizosho izinto eyikhalo zabantu ngigqamise ngiwuBobo MFANAWEPIKI ngingaxoshwe namuntu. Ngiyabonga bafowethu.